تازه‌های تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما می‌کنیم. شالو گل خوجا هستم در کنارتان. سلام. در 15 دقیقه برنامه امروز 14 ایول این موضوع ها را داریم. 7 متهم حمله به دیدبانگاه اشغابات در مرزی تاجیکستان و ازبکستان به سالهای گوناگون زندان محکوم شدند. نرخ гази моеъ در تاجیکستان 40% بالا رفت. فروشنده‌های مواد سوخت و راننده‌ها میگویند گران شدن قیمت بر ضرر آنهاست. ай дувнин сум не байни 10-15 рӯза не 4-20 шуд. کار بیشتر و اما معاش کمتر شده است. در روسیه مهاجران توجیک ناراضی از مزد کار اعتراض دارند. در شرایط کرونا باید برای این کارمندان برعکس شرایط خوب فراهم بیارند و آنها را دستگیری کنند. اما شروع میکنم از موضوع دیگر. پروندای جنایی در نسبت خوجا کریم فرمانده پیشین فرانت خلقی در حال بررسی است. در این باره امروز دادستانی کلی تاجیکستان در نشست خبری صحبت کرد. یوسف رحمان گفت پرونده بعد انجام تفتیش به دادگاه ارسال خواهد شد. خوجا کریم را در آغاز ماه فوریه امسال از دبی به دوشنبه آوردند. او 20 سال پیش از کشور فرار کرده بود. مقامات انتظامی در نسبت او بر اساس 5 ماده کدکس جنایی از جمله آدمکشی و گروگانگیری پرونده شدند. یوسف رحمان در نشست امروزه به سرنوشت متهمان حمله به دیدبانگاه اشغابات نیز روشنی انداخت. سرویناز روحولو و امردین اولیموف با تفصیلات بیشتر. در پروکراتورای گنرالی دادسitoni کلی تاجیکستان با فرق از رهبران دیگر نهادها وقت بیشتری جدا شده نشست خبری را برای پاسخ گفتن به سؤال‌های خبرنگاران بخشید. هرچند پاسخ‌ها با تفصیل نبودند، اما خبرنگاران امکان داشتند با دلخواه سؤالشان پاسخ بپرسند. یک سوال خبرنگار رادیوی آزادی درباره حکم متهمان حمله به دیدبانگاه اشغابات بود. اکرام ظاهرزاده سرپرکرور حربی ضمن نشست خبری دادسitoni کل گفت دادگاه عالی تاجیکستان 7 نفر از متهمان حمله به این دیدبانگاه را از 2 تا 27 سال روانه زندان کرده است. همه این افراد در پی این حمله بازداشت شده بودند. گروه تفتیشاتی عبارت بودند از مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی و سرپرکراتورای حربی و اتمام رسانیده شدن نسبت 7 نفر به سود ارسال کرده شد. با حکم سود عالی جمهوری تاجیکستان همه محکوم شده نام برده ها به مهلت از 2 تا 27 سال از آزادی محروم کرده شدند. همه محکوم شده ها شهروندان جمهوری تاجیکستان می باشند. حمله به دیدبانگاه اشغابات در مرزی تاجیکستان و ازبکستان صبح 6 نوامبر سال 2019 به عمل آمده. در آن یک مرزبان و یک افسر پلیس و 15 حمله‌ور کشته شدند. دیرتر به رادیو آزادی معلوم شد که در این حادثه 5 مرزبان و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان جان باختند. مقامات این اطلاع را تصدیق یا رد نکردند. کمیته دولتی امنیت ملی اعلان داشت که حمله‌وران 20 نفر و مربوط گروه دولت اسلامی یا داعش بودند که با دستور ویژه از ناحیه قلعه زول افغانستان به ناحیه خوبادیانی ولایت ختلان گذشته سپس به دیدبانگاه حمله کردند. داعش نیز مسئولیت این حمله را به دوش گرفت، ولی همزمان فرضیه و گمانزنی‌های دیگری در جامعه و رسانه‌ها وجود دارد. اکنون رو می‌آوریم به موضوع دیگر. در تاجیکستان در قیاس با نیم ماه پیش نرخ гази моеъ 2 برابر افزایش یافته است. بر علاوه گرانی، مرکزهای سوزشواری این نوع مواد سوخت را با محدودیت می‌فروشند. در گذشته بلند رفتن ارزش سوزشواری به نرخ راهگیرا و همین طور محصولات بازار بی تاثیر نمی‌ماند. برای یوسفی همین موضوع را پیگیری داشت. تقریباً 40% گران شدن قیمت гази моеъ در قیاس با 3 هفته قبل در تاجیکستان رانندگان خصوصاً رانندگان مسافربرهای خصوصی را در وضع ناگوار مانده است. اکثر کلی مسافربرهای خرد و بزرگ در شهر دوشنبه توسط гази моеъ حرکت می‌کنند و در شرایط مشکل پاندمیای کرونا ویروس گرانشوی سوزشواری پنجه به جیب نیمتی رانندگان مسافرکش زده است. ай дувнин сум не байни 10-15 рӯза не 4-20 шуд. مردم گجو برام نکرد. آخه چیکار کنیم؟ در خونه شدن یک کس یا سمیتی نمیتونه. 2 ماه بیکار در کارانتین یا گاز نشد. با خدا که گو بزرگ فروخته زندگی بوده.
гафа росташ ина бо патен болои сар мақар даги пули патен аспарем нест буҷет айса 4-20 мо дусмин бор мекунем мерем маҷбур киҷои шавам. дар оғози пандемияи коронавирус дар тоҷикистон мисли аксари кишварҳои дунё раванди поиншавии маводи сӯхт ба мушоҳида мерасид. ҳарчанд қимати маводи сӯхт аз ҷумла гази моеъ чандон поин нашуд, аммо дар ин авохир нархи он аз қимати моҳҳои оғози пандемияи коронавирус ҳам гаронтар шудааст. бензинам ҷои қариб 6 сим шидагая масъалаша бинанӯхамира ҳама ҷуда нефт арзон шидагая баробар дар тамоми ҷаҳон ғайлага нефта нархиш имодаби чихе бензин қимат шидеса. фурӯшандаҳои сӯзишворӣ сабаби гароншавии нархи гази моеъро ба камчиншавӣ ва коҳиши воридот марбут медонанд ва бар инанд ки онҳо низ аз гароншавии қимати гази моеъ бар зарар кор мекунанд. қимат шидага яка сабабе ки газ неста яка ҳамин газ мо дар 4-20 омадага мо 4 ба зарар лажи фурӯхтесем яка. дар бисёре аз нуқтаҳои сӯзишворӣ гази моеъ дар фурӯш нест. бархе аз нуқтаҳои сӯзишворӣ дар фурӯши гази моеъ маҳдудият ҷорӣ карданд, аммо масъулони вазорати энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон мегӯянд воридоти сӯзишворӣ аз ҷумла гази моеъ дар соли ҷорӣ бештар шудааст. тибқи иттилоъи ин вазорат дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба тоҷикистон наздик ба 580 000 тонна сӯзишворӣ аз ҷумла 227 000 тонна гази моеъ ворид шудааст. ҳозир бармаҳал аст гуфтам ки барои чи ин нарх зиёд шуд ба он хотир ки ширкатҳои тавлидкунанда фикрҳои худшонро доранд ва ҷои мақомотҳои дахлол бояд ҳамн фикр санҷида шавад ки дуруст аст ё дуруст нест. тоҷикистон асосан газро аз ширкати актобумунайгази қазоқистон мехарад. дар охири моҳи апрел фурӯши як куб гази моеъ то интиқол ба истгоҳи бекобод аз 105 то 125 доллар буд. дар даҳаи аввали моҳи июл ин қимат то 350-380 доллар баробар шудааст. сабаби дигари қиматшавии гази моеъ дар қазоқистонро бархе таҳлилгарон марбут ба шурӯъи мавсими дарави ғала дар ин кишвар медонанд ки талабот дар ин мавсим ба сӯзишворӣ дар дохили кишвар меафзудааст. шумо барномаи хабари радиои озодиро тамошо доред. охири ҳафтаи гузашта боз як бархӯрди хунин дар марзи Озарбойҷону Арманистон ҷой дошт ва боз ҳам тарафҳо ҳамдигарро дар сар задани хушунат айбдор мекунанд. департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз Арманистону Озарбойҷон даъват кард ки оташбасро ҷорӣ намуда ба хотири ҳалли осоиштаи низои Қарабоғи кӯҳӣ гуфтушуниди сулҳро аз сар бигиранд. Искандари Хоҷамирзода гузориш медиҳад. баъди бархӯрди мусаллаҳонаи 12 июл арманистону озарбойҷон дар ҳолати наздик ба ҷанг қарор доранд. ҷонибҳо яке дигарро бо иғвоангезӣ муттаҳам мекунанд. ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ду кишвари ҳамсояи Қавқози ҷанубӣ хостааст адоватро фавран хотима бахшанд. вазорати мудофиаи Озарбойҷон мегӯяд аз замони оғози муқовимат дар рӯзи якшанбе дар марзи миёни Озарбойҷону Арманистон 4 сарбози озарӣ кушта ва 5 тани дигар ҷароҳат бардоштаанд. вазорати мудофиаи Арманистон иброз дошт ки дар бархӯрди мусаллаҳона 3 сарбоз ва 2 афсари полис захм бардоштаанд. тибқи гузоришҳо бархӯрд дар канори ноҳияи Товуз ба вуқӯъ пайваста ҷонибҳо аз танку туп ва хунпора истифода бурдаанд. президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев гуфт ки масъулияти ин иғво бар дӯши раҳбарони сиёсиву низомии Арманистон аст. сарвазири Арманистон Никол Пашинян дар навбати худ таъкид кард ки ин иғво беҷавоб нахоҳад монд. ду кишвар чандин сол инҷониб барои назорати минтақаи ҷудойхоҳи Қарабоғи кӯҳӣ ҷанҷол доранд, аммо дар 2 соли ахир бархӯрдҳо ба ваҷҳи умум на дар Қарабоғи кӯҳӣ балки дар гӯшаҳои дигари марзи миёни ду кишвар ҷой доранд. иттиҳоди Аврупо, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Русия از ارمنستان و آذربایجان دعوت کردند که از تحمل کار گیرند. дирӯз наздики 100 муҳоҷири тоҷики корхонаи жилишники ноҳияи левобережни шаҳри Маскав
корпартоӣ карданд. сабаби эътирозի роҳрубони тоҷик маоши онҳост ки моҳи равон ба маротиб камтар шудааст. дар ҳоле ки маъмулан роҳрубон моҳе то 33 000 рубл ё муодили $450 мегирифтанд, ин дафъа кордиҳанда барояшон 23 000 рубл додааст. муҳоҷирони тоҷик талаб доранд ки маошашон барқарор шавад, вагарна ариза навишта аз кор мераванд. тавре муҳоҷирон иддао доранд худсарона кам додани маош дар шароите ки онҳо дар давраи пандемия аз меъёр бештар кор мекунанд аз рӯи инсоф нест. вале ҳамон гуна ки ҳамкорони мо аз телевизиони настоящее время мегӯянд, кам додани ҳаққи музди кор на танҳо роҳрубон, балки дастраскунандагони маводи ғизоиро низ норозӣ гузоштааст. гузоришро хиромон бақозода тақдим мекунад. курьерҳои ширкати Delivery Club 1.5 моҳ боз маош нагирифтанд. 80% кормандони ин ширкат муҳоҷирони кишварҳои Осиёи марказӣ ҳастанд. саид, раҳбари иттифоқи касабари курьерҳои ширкати Delivery Club мегӯяд, барои аксари муҳоҷирон чунин таъхир дар пардохти маош фалокатовар аст. ин ҷаримаҳо беасос мисле ки аз ҳаво меоянду ҷамъ мешаванд. ҳамчунин масъулини ширкат таҳдид мекунанд ки агар мо барои худ кор ё фармоиш пайдо накунем, мо бояд ба кор набароем ва дар хона бимонем. ҳамчунин таҳдид мекунанд ки даста ҷамъона ҳама аз кор озод хоҳад шуд. кормандони ширкат шикоят мекунанд ки шароити кори онҳо бадтар шудааст. агар қаблан онҳо танҳо ба масофаи 3 километр ба назди мизоҷон фиристода мешуданд, акнун ин масофа 1 баробар зиёд шуда онҳоро ба роҳҳои дуртар мефиристанд. онҳо мегӯянд маош мешавад, аммо 15 рӯз гузашт. ман хеле интизор шудам, дигар нашуд ва дар ин ҷо ҷамъ омадем. ҳар рӯз ба ҳисоби миёна 600-800 рубл барои хӯроку роҳкиро ва дигар хароҷотҳо сарф мекунем. дар назди бинои ширкати Delivery Club дар баробари муҳоҷирон ҳамчунин сиёсатмадорони мухолиф ҷамъ шуданд. ҳамоҳангсози ҳаракати Лева фронт Сергей Удальцов ҳам барои ҳамраҳӣ ба кормандони кӯмакрасони ширкат дар шароити коронавирус бояд барои ин кормандон баръакс шароити хуб фароҳам биёранд ва онҳоро дастгирӣ кунанд. онҳо кори муҳими иҷтимоиро анҷом медиҳанд, вале ҳоло мебинем ки дар ин шароит ба онҳо сари вақт маош дода намешавад ва ҳуқуқи кории онҳоро нақс мекунанд. собиқ вакили думаи давлатӣ Алексейн бар ин бовар аст ки решаи ҳама мушкилот ба низоми қабули курьерҳо вобаста аст. ҳолате ки имрӯз курьерҳо ба он рӯбарӯ шуданд, решаи заъфи тамоми Русия аст. вақте шартномаи меҳнатӣ баста намешавад, ба корманд маош пардохт намешавад, ӯ метавонад 8 соат аз корфармо вобаста бошаду дар ниҳоят раҳбар вонамуд кунад ки ӯро бори аввал мебинад. масъулини ширкати Delivery Club мегӯянд, ӯҳдадории худро пурра иҷро мекунанд ва ба гуфтаи ширкат дар пешомадани ин мушкил операторе айбдор аст ки бо онҳо шартнома дорад, вале ӯҳдадориҳои худро вайрон карда ба 300 корманди дастраскунанда маош напардохтааст. якум бори дуввум аст ки ин ширкат ба курьерҳо бидуни миёнарав бевосита маош медиҳад. мо бар ин фикрем ки ҳама кор ҳаққи заҳмат дорад. мо албатта кор ба операторро қатъ кардем. ин нақзи бандҳои шартномаи мо аст. дар ҳоли ҳозир мо бо ягон курьер кор намекунем. дар ҳоли ҳозир ҳаққимузди аксар курьер ё кормандони дастраскунандаи маводи ғизоӣ пардохт шуда, аммо на ҳамаи ин кормандон пули худро гирифтанд. ҳоло ин кормандон талош доранд барои беҳтар кардани шароити кории худ мубориза баранд. ва раёсати вазорати корҳои дохилии Душанбе аз боздошти як ронандаи фирорӣ хабар медиҳад. Азизҷон Худоиназаров, сокини 26 солаи деҳаи Ширкенди Турсунзода, ба он муттаҳам мешавад ки як занро бо мошинаш пахш кардааст. ҳодиса шаби 11 июл дар ноҳияи Синои Душанбе рух додааст. Номбурда пиёдагардро то беморхона бурдаву аз он ҷо фирор кардааст. ҳоло сабаби садама таҳқиқ мешавад. барномаро дар ҳамин сониyaҳо ба поён мебарем. ташаккур аз якояки шумо барои ҳамроҳ будам. то суҳбати баъди бинандагони азиз метавонед зери нишонии www.ozodi.org аз вебсайти радиои Озодӣ истифода кунед. наворҳои ҷолиб дар Озодӣ видео канали мустақими мо дар YouTube гузошта мешавад. ҳамзамон саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хидмати шумо азизон аст. ёдатон наравад, субҳи фардо ман шуморо дар навиди бомдоди бо хабарҳои тоза мунтазирам. то он дам худо нигаҳ дорад.